Ассалому алайкум бародаро. Ина якта мошини дига. Ахирон мошине ки ай Голландия овардагием. Ахирон мошин мондагиай фурӯшӣ дар Тоҷикистон. Бародаро мошини голландскиай. Мошина ай Голландия хариданмона, оварданмона то Литвара. То ҳамаша мо видео кардагиам YouTube канал монда фридагием. Ина мошина дровардем Тоҷикистон. Хелаши дроварданмона. Растамошка кардагием. Мошин ҳуҷҷати ясола надора, номер надора. Фақат растамошка кардагием. Мошин дар Тоҷикистон вообще гаштагӣ нест. Opel Astra солиш 2006, моторш 1.8. Мошин ягон айб надора, ягон задагӣ, пусидагӣ, ягон царапини надора, даже ягон корам надора. Кадоме мошинхари аниқай. Любой время ина биёен мошин дар ёвонай бинен, ҳайкнен, любой ҷода барен, нишон диҳен мошин тозаай. Ай мошин мақсад 100% уверинем мо. Бародаро кадомеда дар кораи мошин тамошо кунед. Ина ози комплектатсияша, дрынша ҳамаша нишон метиҳем. Дута электропакет дора, мултирул. Ина тамошо кунед. Экрани светнои калон дора мошин бо монитор дора дополнительный. Обогрев сидени дора, дута обогрев сидени, датчик парковка. Мошин заводид мекунем ози, овозуш вообще идеальный. У нас светнои экрани калонам дора. Автопилот, ҳамаи чӣ дора. Мошин чизе ки комплектатсияш дар кораи ҳамаи чиша дора. Мошин беҳад мошинчаи тозаи бародаро тамошо кунед мошина. Бинен ки бародаро ҳар мошин, ҳар Opel Astra ина хеле панорама надора. Нигоҳ кунем бародаро, полни панорама дора болош. Мошин гарени комплектатсияш гуфтестам ку бародаро идеальный ай зурай мошина. Хитон бинен ки панорама дора болош, ҳамаш кор мекунад, лифт 100% ай мошин. Мошинхари аниқ боша агар ягон кас дар номрои рӯи экран WhatsApp нависен, занг занен, савдо мекунем ша иншаалло. Бародаро нархи мошина мегум. Нархи мошин 73000 сомон ай. Ягон харидори аниқ боша бо савдо мекунем ша. Бисёри бад не камтарак савдо мекунем ша. барои чӣ ки мошин омадагиай ай Голландия, катализатор, ҳамаи чиз дар ҷошай, идеалном состоянии мошин, ягон айб надора. Винкод қати, любой чӣ қати проверка кунем, любой устода нишон тиҳен мошина. Мошин 100% мошини тозаакай. Боша ягон любители Astra, ягон харидори аниқ боша, номрои рӯи экран да WhatsApp нависен, занг занем, савдо мекунем ша.